Ebusia for Attention TV esnie no bibia akwaba e de baso ene enkwanta nan so ebisa ane ye de beso mo amufefie mu ene bibia hu Ebusia Attention TV e wo YouTube hono mo no okwa wa subscribe no we notification ba no e de amame odru hono mo so a eya na escape efise share bi e wo hono o share so a asendi ana asembi sebia no na weja e wo comment section ho e de amame ye ko Facebook so a Attention TVGH Attention TVGH hono so no okona hwehwe ya mpacho escape follow so e wo hono na notification ba no so no we mia so e de amame ene nkwanta nan so abisa yenya osofo ana difo penipa oda God's Revelation Ministry ano a onim sesem God's Revelation Ministry dia na ye the nature man e man na president wa Ghana memo ha say odifo Eric Akosi Antwi ana neme sa aka no studio ha no say ya ene no de ba ende atwam ya na won na ma ya hu se emo bi eta yesie a yese note ene ya otimi fa ka wanye lucky na wo oti anye ya otimi pie kra bebo no wasanso awdom ene eno bi ana de abete e wo studio ha no say ye ni madeko obekire mu ne eye ene ne enye abusia medin ene Akosia Sparkles one was some sene on University Foundation Foundation e your ba so no bi odi ne ho esi ho se obeboa wona woni bie ejanka ne mobrowa eno nti wo ye kuo na mo yanko na mo do birthday na mo pep foundation bi acha wade no enhwe ba bia hwe University Foundation pacho frɛ no e was 054 8302985 054 8302985 medit name e de ama obofo Mike ma metwa me ho na menda odifo e di ne fa nkomo no e hyehyɛ so abusia me da se pa yesa wonya bread twa me ma metwa me ho sima pe e de ebaye enkwantanan so ebisa enkwantanan so ebisa no bisa enkwantanan so ebisa de ye nkɔ ne honam ye kɔ bebia obi a enim bebia obi enka no kra emfa nkyerɛw nanso se ye nya difo a oda God's Revelation Ministry no de a ne din ene odifo Akosi Eric Antwi de a ono de no kra trodo ana oka efa sumsum nima ho ene ne ekoso ewe honhom ne awoda a ekoso na wo na meni kra na wo so wonya kokonto bi a wonya akokɔ na mensa bi to so na wo di no a wo ho hwe ekoso no omaye ho ene ekoso abusia mesa akam ewe studio ha no say ya ene de no de ba ye no edetwem on kyerɛkyerɛ ne egom ne ede ye ne ne emfan ye eho achiwade ene ho nyama bebre ye fa nkomo no enhyehyɛ so difa ma wakɔ aba meje so difa me gide se bibia eye bo nyame adom otwade mu so ya o bibia kama na ene de me hu se ase esie o se nyesie o mi hu adeko me kai pa se ya na esusu na yekofa bibia ya moa bi esie bi na emoa wom wan ye laka mutimi pie bebo wa no masanso awrum ene de hefa ana odi we kotokuro do dan your friend kotokuro do dan kotokuro do dan yeah amoye empena bi omotowa amoye black amu dan ni kotokuro ko dan bia we hu anu ne prof din abrofo na mo hwe no eye wax ai anu ni aha we prof ne be kuma minchi Attention TV etifo what's Attention TV the prof one yeka minchi Attention TV for ne di kama mema afia so asiniga mema ne yakọ afia ka akiri mema yakọ ne asi bia no onyame ne nim ne ntia asie na meka chonse na wotwementimi amabi na mo ye ne die nshuto awiabo ubehume na ma beta wo chifefefe onyame nhya wodin na onye wokese afei ewi amaminchia obofo Mike papa unzene papa da fomo kumase a ye Friday ya ebai ye kujano na wa kujama ne papa Friday Saturday ni na eye ni wo de chemso ahimfie de chemso fie eho ena eye no ekoso enti se kumase fo colleague ni munyina lewe ni munyina na all the stars for Kumasi all the stars nyina munyina mum ya Jackson ne papa ne ya Jackson ankasa omunyina mum ne nyina yenkohia ye nua bema obofo Michael ba ko pe angel yenkohia no na yenkogya no
na onko kran papa na enhye nyame enunyam amen na eyini so obi eba onfa abotre odo koye na onfa meduo eja enso yenua be mane yemane hyeden I say agozia wa we say we say we friend broadcast said den wax yo mate wax no ntama bidin no thank you agozia ade eda manimi amoka say friend wax ya me dem frɛ kutukuro do dan noa mpena na noa dan thank you eno na eda manimi okay na matiefo amohwe mesrɛ mo nwie maso mo ntini yi agosia obi wo ha wo se nini peduane mu hihye no asa da ha yes ontime na odi ya se wo ya ne se mesrɛ onya wax ya akosia kambrofo kase ya ana onya kutukuru do dan ya me pa chawo pefoda otakakra na fa hono na mayem fa nsrɛ oni pedua nyina amra wo na ase na onyame sunsun ne tumi nti ne nyina ebe ho beto afia kosi obi wa ya tu na duru opa ncha no ba mi say ya na nipa hu na ya mo na mhwehwe om no eta ye impen eta ye mpenifo ana mo de se menopause enye ne nyina na ye menopause okay ebi ye menopause ebi nso ye menopause okay enti no ne America na se ade da we duru kase si ato aduro ana ya bodu ya na men kwa duro to no so okay ya to aduro a wo dia ba fa ne nsu a etene river a stream water okay ye wo river and ye wo stream water apa brofo ne ba aha ye wo nsu a etene ene wo ka river dia na se wo kan nsu kase okay so what say nsu a etene okay nsu tene ba bia ehuru fa so sei no na wakosa oba afaade etum na kope kurubo fa ka ho kurubo na de nipa no nware nsuo no ya to na dura na ewoni nipa duam nyina abahwete ebekọ ebekọ so ada se obi ahonhono onwore no ya de na chini saa enye yie so ada se ya de na chini saa enye yie we ba cho wo de ahunhane ye boss man katre wo de kan de we eyam fra na ya de sra nipa dua na sa wa hono betwetwe nipa dua ya na ye kunu de okokuroma benya na ye kunu dry one so ada se ne yam ya de sra nipa na betwetwe wa honhon se den ne nyina betwetwe so ada se ofaso bokaw ya wo bi wo se medai mununkuma beche me bo Jesus din kura nye yie ntimi kran sorry wo di abaye ne se pe we no onya wi a me pa cho tie me fa ya ye bidie ne me kwa tentene miensa fa kan fa gu mpati fisi mununkum ntimi nchi obio wadi ase ade a manage ho ne se aya na me betana nyame de ma me be kyerɛkyerɛ manage sense obi ama misika okay so what I say because na me tiasie na metima kyerɛkyerɛ na maye oluma na me kɔ me kra me ntimi kyerɛkyerɛ so what I say tina me se wo bi a wo hwem bi a wo ti brono so no me de ma ona wo fon ko ade a na obi yare afa bi bua no akosua woni se mai wa te se mo ebi dwon so kete so oh minimo se yenyin de yenyin o nyon so kete so o ya sure oh me yes sure o ya sure yenchiana dabi wo de ene na atu ntina woni sa de ni ntina wo kan oh me yes sure me wo twa Johnson tem me twa Johnson tem how old are you before you stop we oh me I boo my home tino me Johnson ubu hunti wo twa Johnson tem be 2 years na ja Johnson oh we buka no man me ko bi sa ma me papa kro ga akosia o Johnson sa o ma me ka be ka se bi akasa no so obi wo Johnson kete so akosia ya o sa baiwa unufu ginagina ho so tugina ho so na o boyfriend be fa kofia enough akakra Johnson se suru bi wo sanya yenyan we ya na sanda zo be senda na wo gina be bi na wo ju so na yo so gina ho akosia wo de ne se be pe we ade kitami na wa hono na hono no wi a me pa cho wa hono wie no ade a be pe akokọ mesana de afra na ade atwa wasin ba bi a wo de atwa wo sine saa ba bi a hwene gu tomagu no a wo de Johnson na wo ya wo mfa tomagu asen wo de tomagu asen yi wo yi toma no ade tumi bu o toma ni mu ana me sem sa toma me ba be ka ho asem e ma tomagu asen
dia mu didi mema ewu no toma no Abanza ne waba ma no so tuma eda mase a wo san check kura wo hwe toma ye de yade no ana se ni kwansa wo hwe wo san check wa baka sitini etu afi so na ne de sa fa ho aha enti toma de ye wudie toma ne guma sen no mba sabita frache mo fanche ma to sabi mi bu mapa afei anajo 12 na be san wa ya ase no ode maka wo sa atwa osisi hia wuri ahia no me ba chew enade be fa pe be mo bo prim no wa sore no wa ko Johnson wo ye ne sa for 21 days pe Johnson ko ode nya fast ne ama me se fatwa ase awode bi ada ne beto ha okay na awode ano ye mmere na bia ena ma mo Johnson kete so nti obi a Johnson kete so bia wo hwe mu nim sa Johnson kete so wo Johnson kete so nim you know it anka obeshaka no ni nya na nsia na wade abi gu ne efrem kodi asem ni nyina na hyehyɛ ba ma no we hye oba no mutumi nka ena I controller me komu me bia me ni oba e bon komo ne ba me bon komo ka no kora kyerɛ me asem ni nyina na sadadi me yere Johnson kete so ma to roba ato ma to pampas ato aforo me ena me kofa we komo omo na case na sobo ba ma na be fa na yere ko wanya no were ja na kwasi abe ma ozere afa wa sa 21 days no na o punch a ayedada no buwe bi di ahyem no asine pato Johnson atwa as a panties na ayedada ni bi no enti na bi no gi pant e di problem buy no e ma pant okay me nko bo bi adin me yakra ye mo amanfo gi pant ya ma di mirika ko pant dada no na sporta no so anu na me ka se enya man kwa na Johnson kete so mema pani toto bi Johnson okay ebi cry about top so Johnson now you say be na no akokwan so anaju se be man podi Johnson ya na nye case Johnson you betima akokwan so na ma na mo Johnson say na e bloody say so that say yenko anim say na je kontra no so ana ya reho say oba Johnson kete so aja say say be ma so say ya reho hwe o hwe ma bebre na Johnson kete so no omo patare e tight wabo pampas ana o kita pad de nendene ojo so kete so be woni shen kwa ojo so kete so okay me enko enem agosia baba obi se sunsum mi meda na sunsum ni mabeda ampa nipa bebre yusu spray bi wa na no odin na spirit ni na spirit bi ya wa abosum bebre se ebiri wo me ya fra ha me pese me ne akonfo ngiri but se muko bisa akonfo bebre won abosom gi spray eji se thank you won e hwam no ya wa akonfo bebre om gi spray uko mo ho a om gi spray gu bosom no so ente wo yusu sa spray mi na ekon ho a akoso baba be ware wo de nkasa ha ho ko spray pade we bi for spray ni ho ade no anaje 12 na de asra oni padua nyina ye ne sa for 7 days spirit bi antime no meda bi just me chiwa dia kan sa enti obi a wogi ma chinya bia wonim sa na dwo bi obi badwam odwam free be ba to tie me pebi afaye afa kosi obi ho se me na ma metete voices na metete ba bia me ko bia na nipa mpamasem me ye nipa papa no de bone atua me ka me sori ana agiegu ohia we ohia wax yo ibi ana mu ani ni we ne ka no wax what do you say Matias ohia na hia ohia so ne ohia for spiritual sunsum ya physical no me pa cho pepunsuo na fa di tum fadware for 7 days agozia sa obi na de wakọ ba bi na ye wo sa wona ma voices obi timi na na once na di na chikura no nim ana ji so obi ka che ne bra once na di wachi akoso ye onipa beti asase we su a opa man ska nche ne bag mu ska o kan 10 times the man aso pepe o de che ne bag mu peso beti wow we ni ate ye tu no ate tuntum no o de fato bag mu obi antime ma menya osabi o de we ni ka ate ana wo dem ba bia fato dem ba bia obi antime nya osabi onfa ene aketuntum no etu ba bia woni dem obi antime nya ne hwe afa won se ade we wo ho obi se ba ma bi wo se
Joa ahorome. Oni ma dey friend Joa.